Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kadon bunjait kirukom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ka siau. Keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal. Kikana akibahan news nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hak neg music school. Not only that, sir. Yes. One more for you. As a token of respect. Love and respect. I'm so blessed and privileged to be, to be known to you, and I'm very happy, to be, as an officer, and I've been 2 to 3 times back in the world. Daga jingsngo burom halor ga jingwan poi biang jong Sri Raja Brahma MCS kumuwi nagi additional deputy commissioner jong Riboy district ki noilam jong ga Riboy dorbar mentak singi kilej banai do sentiu ha office trikam jongo kum gedak jong ga jing pediang burom yau ni officer ubajo ai bahaya ga jing tirlang bat ki noilam senong kum juru bat ki pai ba khamtam bat ki self help group jong kilong kami ha kapor kapodang dan home sning CNR di block kum block development officer. Shushu uni officer udairu babat ia kekam kumu member secretary jong district selection committee Riboy district. Haba yo benikren baruba Arbi Syadab ubri presiden jong Riboy dorbar ulong bagamat kebahakmat kebanagaliang jong kekenuhun kilait penia kendu yauni officer kalong halor kikam kaput bat kum juru kekam tungkam tungjam lembaga district selection committee kabadai kamat kebak kekenuhun kalai kerenteng ha kapor kebauni officer udang long kumu BTO home sning bat ru ia kekam member secretary jong ke DSC Riboy district. Ha ketika jingle kendu kino ilam jong Riboy dorbar kilong bagi lebu da kijing kentu hakamat jong new officer ban kampen kuloino ia kijing penmi ia ke result jong ke DSC. Namar ka khata ia kerta jong ginong tap kam. Kino ilam kelap pentip ru bau te officer ula kular bahapo upanai no pra mentau senam on sapen mi no ia ke result jong ke DSC. Haba persiang ban keli halor ke jingbom la ban penbet ya ke bahak tungkam tungjam lane ke reservation policy bat ke roster system hapo ke jela la kan ketaan M ya gene ke jing penmi ya ke result jong DSC Riboy ki noilam jong Riboy dorbar kilong ba ompat la ban ong AA halor ke negamat namar kadang yat ke jing penbet Henry kilabu pat da ke jing kentu bagi kam ki balaj hapo Riboy district kindai ban long ki bahak ban pej nengkong bat tap nengkong ya kinong Riboy Ka Riboy dorbar hak ada step kawan banyak kendu yo Sar Raja Brahma hadim lawan join biang hangne ku ADC bar hak di bor la ayu ya kadang umbat ya kaneka kam project director jo kerjaan ia bar ulong officer uba ni ya dan bentang babun hagi kam ki babah ba ulong jigarap aga border bar hagi jigarap ku kam skim menunjuk ya bawa wanjang ni kum kari Riboy dorbar ni sokon kami ban tempau suyu te haga juga porru ni sotu bau deu member secretary jong ka DSC apo jong ka district jong ni agi senam ki balalai ban mentaru sabat biang ya kena rujuk ke pos dan mar bagi dan ki kam sateng ki bangilaya kendu yu agi ki haunu senam boladap na ka mentar ki pos bodan apo jong ka DSC airport jong Riboy district tinggi kuat bantuan berniaga syai batu lagi di bus di bawah dia berkali interview lalu bunai bagian pelai ya ke resort jadi kita sudah bantuan banyak kendu bat nilai jing China bayar ke resort jong ke DSC jong itu bala dia lah kemudian lah aitin yang pun pelai hapo jong naik Desember tahun 19 pelai bat ngingit skam ba lembaga jingwan jongi hak ni step ni la kentu yu ba pun hampek ia gini ki samla ki badon hapo jong ka district jongi te ya kata de ya ke bapas papil ni munggu di mutong mano bapas papil tang inrei di ban wan ki ba job la ne ki bala ban poi sya ka jing job la ne ban yo ya kita ka pos di bala temang kin long hitang nak bangka ki samla ki badon hapo jong district kitaagamat di bawah step dia kumka Riboy dorbar ni penpau jing semua keman bagi official kami nilai poilang kami step pada pedang jing kam dari karyawan kena ngingit skam balong ba kana jing wan jungi akan step kan long jing mentai nak kun somla buat kambat jam apa jing district kan long jing mentai nak mesti kisnong di tau nama long officer ba
juara ya skim babun ba kamta menta ulabat project director jong ketiati ya distrik tan ka saya kedar he baya ki post belaj hari boy ontung dagi priu badan apa jong distrik tang mendeka roster adukan no kan rekam Jakarta ingin mut bonong nama dang nek dagi karo idon ki dekasi janti ajung idon kita bonong adu bonong ba kan no ngin dikena banyo ya kita ratio ya kita minna bonong tawin pula ini baru gelak kerbalang beliau yang bersama